obzirom da su već neskriveni i konstantni uticaj Rusije na region Zapadnog Balkana i na procese izborne i sve druge u ovim zemljama, šta bi mogao da bude u buduće, s obzirom da ulazimo u ozbiljniji period, odgovor i Crne Gore, ali i svih zemalja Zapadnog Balkana na te utice? Hvala. Pa evo, moram još jednom istaći da crnogorsko članstvo u NATO apsolutno nije usmjereno protiv Rusije, niti protiv bilo koje druge države. Naprotiv, naše članstvo u NATO je prije svega ispunjavanje naših spoljno-političkih prioriteta koji su definisani u deklaraciji o nezavisnosti s jedne strane. Također, s druge strane, članstvo u NATO Crne Gore i ono što sam malo prije rekao, svih zemalja Zapadnog Balkana doprinijeće miru i stabilnosti, a nikako povećanju nestabilnosti na regionu Zapadnog Balkana. I treće, zaista mislim i optimista sam po tome da će to Rusija ubrzo ishvatiti da ovo što smo mi uradili je poštovanje naših osnovnih interesa, a ne nikako ugrožavanje njihovih interesa i da će se ta situacija relaksirati. U suprotnom, ako to ne bude, i dalje ćemo razvijati naše institucije i pokušavati da kroz odgovor institucija damo najbolji odgovor na sve te napade koji su se dešavali u prethodnom periodu i koji se dešavaju i sada, a ono što sam ubijeđen jeste da više nikome neće pasti iz Crne Gore da bude zloupotrijebljen za sprovođenje interesa neke treće strane. Tako da optimista sam po tome da će se situacija relaksirati i da će Crna Gora nastaviti da pored ispunjavanja obaveza iz naše NATO agende svakako se fokusira na taj drugi spoljnopolitički prioritet, a to je sada Evropska unija i punopravno članstvo u Evropskoj uniji, zašto zaista smatram da imamo i kapacitete, da smo na dobrom putu i da već u bliskoj budućnosti možemo otvoriti i zatvoriti sva poglavja. Hvala. Tudi sama bi se strinjala z tem, kar je bilo povedano. NATO je močna politična organizacija. I sama bi se složila s tim što je bilo rečeno da je NATO veoma važna i jaka organizacija. Kjer vsi člani sedimo enakopravno za mizi in se pogovarjamo o tem, kako še izboljšati varnostnu situacijo v svetu. Gdje svi članovi sjedimo ravnopravni za stolom i dogovaramo se o tome kako ćemo naprijediti bezbjednost. In tako v sklopu tega mislimo, da članstvo Črne Gore v NATO tudi v povezavi z vsemi ostalimi državami na Zahodnem Balkanu lahko naredi še en korak naprej, da se varnostna situacija na tem območju izboljša. Tako da i sam članstvo Crne Gore u NATO kao ravnopravan član može napraviti puno da se situacija na Zapadnom Balkanu što još više poboljša. NATO ni naperjeno proti nobeni državi, gre za politično alijanso, ki se trudi izpostaviti še večjo varnost v svetu. NATO nije postavljena protiv bilo koje države, nego je to politička alijansa koja pokušava da napravi bezbjednost. Kar se tiče konkretnih zadev, ki se dogajajo v posamezni državi na tem območju, bi povedala samo to, glede Črne Gore, izvedli ste uspešno reformo tudi na pravnem področju in verjamem, da bodo vsi ti procesi ugledali zelo hitro končno luč sveta tudi na sodiščih. A što se tiče stvari u pojedinačnim zemljama, mogu reći da je Crna Gora napravila veoma važan korak u reformi, u pravnoj reformi, tako da će svi ovi elementi dobiti konačan rezultat.